Meda for me sanso enu edi ehye biomu mame emma wo akwaba aha eda soya is the King Television me did say oho eye e wo bebia wo bie busuama so se me de akoma mu nsem na kwaso no me de ebeda wo yenyina yenim se de ebusu wa akoma mu no ena epie firi yenum eba ebusia e mame bia ba na dia asha no kokosoro etwa sa oba na obeka na wo kiremu a otu se be ma bi aye na de be ma bi edi newu na osusu se be ma no oni no endi ni yie kura after say wo bo ano emponya asem e wo court ma yeko jeli ni nyinara okoyi papai ni nyina echi papai ehu edi nhu akewura menne e mami onu na oso adesoa ebu ni komu obusia e mami ase mo de betu dwane de in fact nsem wom me pese e bekọ na ye kwa akọhwe video no ye hwese na esi fe sha ase odo ho nsem etumi ekowie bone like eya na yesi ye do anase we so bia tan bebe usia mama yenko tie nsem na mama no ede ebaye Masam nyina ne se be 6 years ni na me hia man bi ye frɛ no Kwabena Smile Akolache ewo mountains obusumase ntimi hia no na odi epe asem tu manim ntu odi person tu manim satam na me so mafi nkran ha kɔ ye krom ho a meni me ba ne papa ye gya aware nti be 3 months no odi pe na asem tu manim nna me ka che ne se me program me de ban ni nti no me nsan pe problem fufuru bia biom no sio watima sinti obeto no bo no atwem se eyeye ya na yatena nti egusua na satam yakan efie de na wi na aka court de no si obetwem nti obetwem no mu yegusua na ye fe ne se oye we me ne ye start se ye nanti nti mi hu no na me bisa ne se adwuma ben na oye osi na oton cars na car business na be se nti se so kotogu kofa jinstra ne ade betuma kofo duafo ana mi so okay ani se ye se wa uye adwuma first na wa hwe ase no ne nche se ewiye no nti ye san start a ebeye afa ye gusu sa afa ni me be hwa asam na oka che me no entisa na afi so so obetu kwa ka 2 months se okofa niama ewo togo betuma nkrofo entisa abrochi no so na o se aka 2 months pe na okwa abrochi no 1 year me hu hwe ahochire no ma na mewo me koka se papa pedwuma biye wo se waton ka se dade a hu na mfofo na mo ka business na nka mo ma ka bi na nka de madina ye hon madina ye hon ye benya na ye bedi na ye de besa ye hu yare me ka o se me ye by lock na ono priest obekọ na enim me twe ne san nti tie fika no beka ebi nka no beka nti enu nkoda nche na me fa me ho adwen se emboa me nti metwe me ho afim nti ehonum na me ne me ba no awari jai ni ska o mutwa ma no odi se ne me se me mepe dan wa Accra na me fa me akola ne me to school mu Accra nti me fi wo ba no ma adwen se me ne na jai because asetena nya de a ebeboa me nti me ba no mistake am ye ne se ono no kofa me ne ama ne fi mountains ne de ba baby a me ba no kataman so nti obehu baby a me won nti ewo anu wa ba na okọ eho anu wa ba na okọ nti da kro me ko all night na ne ho akwankyere bi bae e na sofo ne se me mfre ne bra no onye eho ademan e fa na kwantu no nti oba no wa nko bium me fa kwan bia so because na me mpese be man be me ban papa beti se scan on the man no me dia hide down obi fufuru ne metim nti me fa kwan bia so sanka obekọ wa nko ana ye wo ho 2 years no onye ejuma me nso me nya ejuma na ye ho kyereye na me decide say debi me wo me ba ne papa no na me si nkrofo ni ama me ya de ene me nsanko me business mu na me start say me si nkrofo ni ama ana me de hwe me ho na me ba di bi crash on nso
nti enum na da ko ye TV hu na ohun sa akwantuo advert bi wo TV no so na so obey follow up na oba ha na obey follow up na no be register na mo sister obey ya ye feni say visa no bibia no company na be ya ma but medicals ni keka ho no wankasa na obey nti ono be ye nti oba ye no afi okanfo man krofo say company bi hia nkrofo mesin fo ni ade akwa abrochi nti no oguso ye na ono ne de no wa ye 2 years obi ankoye onankasa na oba first no onkoye odi takradefo ye friends sunyanefo kepkosufo nyina ahyem omumu ba akokora ankoye na me ka chense papa edwuma we no emboaye nti jai menkanfo mo obi se edwuma bi se wo hobium wanti na kokanfo ma na nafofo bi o number 2 na nipa ba ko bi ogene 75 million nti nipa mienu no 150 million me krampo na minim ho hwe da kro Sunday my ready say me kwa sorry no friend say na on the fie 3 days nti fra be friend me an say ne nanfofo ne de na ba police station ho say omo papers no omo de wa ba ho say omo papers ni said na papers no start ya na o so di fa me document na wo me bag ni fa bre me na me de koye me kodu hansa na me beti say na scan ye 150 million na okacho omo say 3 months time pe na bibia ready na omako passport sika omde mana wanye beseta wanye akwantu sika no sha omo friend na odi oba etore bia me ankasa metimi wo ho na course ne ba na wakancho mefre sisia ebi wo be kacho mo so okumanse ebi wo ha na mabisa ne se na papa wa wo se ubesi aso da manya me na de bia utwa ntoro kire nkrofo sa na not you no na ye nkrofo no ntini me kwa na nso mo ka chem se sika ne 150 no ma penisa omo nya no ene ni sa no pawe omotete na omode na ba na msini mi ni mo hwe nti me kwa me yese se bill assembly be ma me mbeli no efise ska na oje ye mi ni mo hwe nti me wa bontin no si me mfa ne bag na ni nyama no wo mo ne mbre no wo ya finish the dem ho 87.9 nti me de kwa no na nipa police ni ankasa obechi no omuso o mental problem ti another police ni na take over nti na si ade ni ne nyonko no ye argument nti ni omo ka cha me ani se minti man na was starting papers ni no obechi oye case no mental problem o si police station ho ye den sa nti no odi ni pa ni ba ye mental problem si police station o metuo so na so o de si dwomu na pupo ani ye sa na omo ka cha me kwa no nti no sa no na omo ya argument ba ko ni an ho mfa no ni se ompene nyane ho mfa ne se ompene na papa ba ko no so se da bi o ntimi ma ne nye case no ntimi du hono na o si papa ye fensi adi ne se mintim na onkoye papers ne ma enkrofo no na me si mintim de no so papers no wa start ye mom na enkrofo na enti asem mintim na onkoye papers ne mom na me so mitimu no mu yi no o mu yi ne baaye no na adichi no so o mu ko commander ho ba no be ka chem so mama ne 2 months say on fanya papers no nti enum na akatakasa kakra bi ba ye ntem no na o se wate se onu no ye memesi me pese mintunja no na onu besesa ne nyama no na okoja me ne minim se wakode ase papers na o se wo ye mom wanya papers na mom 3 months ni ya pen kwan bia so ye hu kwabena ye hu ye fence dem we ye hu ni si ade na fa kwan bia so nkofo na scan ye omde no kwa se wo de wo nya ya bra nana kakra wanya nfa bra menuanu mu nyame nya ye nie ntimu nso mu mame 1 month ameba ba be ye fre na owo takrade owo Cape Coast owo Kumasi owo Adan Junction sa nti so lucky Sunday no na obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ nkrofo no ani abre sɛ CID ni na oyɛ case no wagiska wo me nkyɛn nti na ɔmpɛ sɛ me na me bebeli na nipa na dwan no ɔde me beba nti commander ama court warrant sɛ ɛyɛ nnra no ankomo mɛkye me ɛmfa me enko na mo mepe me kunembra nti me ba ya amasem tietia ne sɛ kwabena edu baby bia la ohye bia no mesra mo mboa me na onfa ne ho mbra no metie scan na menya masomdwe papa nso no na ntumi ni obate munye adwuma bia wo be da support oba no no be nso ohun se be me se ne ekoye nkoyie Ujani life on farmer no.
ntu mu se we no relationship enya ade e be ye what to me atena 6 good years twa se wo bele ni wie ye we tu bata we dwan we ja ho obi oso no obeboa Emmanuel God is with us nyame ne ye ho obeboa se no oboa ne giru mienu edru abrochi no oja mo chese wo bu om kwasea na so o man ka hwe ntu so obeboa na be ma kasa asem we ya. How does it sound to you? Ba oben ene ringe ademau. It's an ringe red flag abok pen red flag pen anchero. Mami. No to meet nasem o be me jaw kabubro light go ene rent ni nyina egu so. Odwane ye chire cross anso twe phone floor say wenya resike bi ntu no de ma no akwa akotua nkofo ne ka de akokọ oto no akwa akotua nkofo ne ka anu hanum de ma meni owaise apa esanse relationship no home no in fact senya enye ni tipa no de koye mom akoma kodi mu de akoma ni kodi mu eso de ni ti koye ondo woje pini so enya ade wo beko wo this can beko so the kwa that means say e kana wo de nkrofo no se onu no se onu be ma no anya na ade se oba betua ka a che se oba no na no ho a kire no ade so kesi a papa ya aba beje gu ma mi su ni o friend so onim ni din tro oye krasini oye uncultured oye civilized oye illiterate brofo amami yegu ho ni nyina na ma yegu no mama ni kire mu akwakofa kwoti aboka nso sabe akwafa kwoti aboka ozo no say duma no ntumi nya biomo on ni tin kwaji biom onu mbebo ho ka wonni adwuma nkofo enyoma okosi wo yare ya nkofo nyoma okosi enu ena obeyi ska de afim de akoto adwama wo anya bia no ma watumi agina na nso ni nyina akiri obeyi kasa kirew ema ye kasa kire ye kasa kire mo ya muntie o ema kasa kire mo ya muntie watai na so person in bobo bra anka unko pen in the first place anka unko pen no waka bibia cha brante yimwa otumi nyeska onyeska odi yeso wo kototo nsama nkrofo wo park utumi mpo ntwisika map aya baba we so fa ye adwuma mpo anka wa kwa anka wa chia kwa papa dema ni obate edumi kase nti no dan wo yere no mudi omo akwa abrochire ama wo di insa akwa mom se empoma ewusafo se wo jaawo tese wo de wo bai se mba na obehwe no omunya baby pesi a no we jaawo nti sa na obai nso so ye ka kire wo so tese odonti o odo de achechire mu boy odonti we chese we hunu se be me se na nsem oke nyina na lie boys can lie with the men some men can lie papa a trophy ye twa na so ujiedi Tase no kwa na yawa to be sure my job kekebu omu kwasea na chese odi ba bedu no ba kama ti say we say ye ba bebu kwasea obasem to be papa kwasea wo kai we say well cause I was any atwetwe kobo e bi side same di wo ba ye tie that asam no de emu ode pa oba no oso be ma no ye dan ya wo be sum no woje this kapudu pa 6 years akwantu enye ize wo sama yankotie ne ewo ho no etu oboa mama di ye no wajai wo mo abedi hia ene oboa wo bi ma ne kwa abrochire no wo be pa abrochire ni bia kro no wono na ntumi ya kro debi enti debi a me bisa ne se obi a wo so wa ton cars da me hunu no oyi ni passport chairman abohofo
na me say obi a wakọ abrochi da kuta passport say na wo san struggle say obekọ abrochi a wonya abrochi kwan na ono so wakọ abrochi mako say okuta passport 4 ehine fa no wakoro ubisa no tama meme kwa ye krom kra na meme kwa ye krom no kra no na o kire say wakọ Israel 2 weeks na wasen aba ye wakọ Israel 2 weeks and wasen aba and wo pe isika ko Togo akọfa ne ma beton wo ntumi nko ha ni Togo nti me aya ne nneoma bebre me nti na se na me bisa ne se nti wo na wo ho nsese me nti wase okay first of all no kwa wo nya ejuma wo be si den wakọ abrochi visa no okọ embassy wo na mo ma ne visa no all right o by do plane ticket ni so a no wa kan sinsem nti one na mkrofo so ma miskan kwa abrochi ne kwa me ma no ka na wo na ado ani hunu se wo mo ma ne visa no all right by do plane ticket and we nya sika so ono na ya obeka kire me e na wo gidie ono na obeka kire me so okọ no ka mo wa hunu se akoy yaza akuma FM nsam keka wo keka ensisi so na yase kwatere kwaso obefra wo ntoma tie ne di an nidin enti wada wo kwatere kwa yi a wo pesika ye ne ho ne ma wo nya bi ya wo keka nsema kase e de kire wo yi enti wo anwe ne ehunu sa akoa we ne nsam ne yobia ense ma so ma me hu because me na me fo say me hu no ebia what hwe asinti me so me bua na wasan gina ne nanso biom wonyi ni se wo ehunu because na wo pese wo free sa wade no ana mu jaye no wo kunu no sa ware na se wo be mu jaye wade na ka court dia mu be twetwamu na wade ho wonyi ni se ebia na o pese sa be ma no wo jaye na wade no hunu se misuse me ho ofe wo jaye me ne menya be ma foforo kira enti efra wani ma we no kransam anu wo keka ense no nyina no na wani efra ama we hunu oh there be onu me kunu dada ne de na me mesi ma adwimpi se me ni beja dada onu di na me mesi ma adwimpi se me ni beja dada nti enye se me be hu onu ni nti na ma ni yegu efie de no because ye ko asam no so sa best 6 months kra 87.9 Kumasi ansa na yegu efie de no wie na kasika me ba akotwa court de no na me nyae na me di be hia no eye me nwanwa se wo awade be ma na ye ho ade awade mu problem a wo face ya wo free mu no kra no wonya free mu nwie na wo se kwa akofa foforo kwa bra problem a wo face ye wo free mu no wa be hihye wo niema ehunu se me se kwa awade foforo se ya e wo se me hihye me niema 1 2 3 ansa masa akwa foforo wo free mu na akwa foforo mu adan na like o per sex Debbie. Ebia o per sex so betna wedi na kakra no ya na eha no ne ho dredre no ti no o per foforo mu akwa akwura Debbie no no kran plans no asem we kra be se obi fi o ka se 2 years me ne ti dem ye nya hwe enti di enti na wo pro ho na wo pro ho asa akwa wade foforo mu na me nya wari pese but unse ohun me no problem na me wo mu no eni ne ono so ka kire me se obehwe me yie obehwe me yie obebua mama kwa abrochi odi mbesi yie ntino obebua hwan obebua me de me akwa abrochi so bo say problem be na ma wo ka kire no ono so ebe ka kire wo se obebua 1 2 3 dey problem na mo hu me osi openi no me kire ni se babia me fi ba no your friends there aware no enkoye be man me ne fa adwen a emfa ni dia ya busuasem side na moreover no kwa me bomon humodin bia se meboa na nka aware na gina nso no on value nyame me ye no na enu nso nkoda nchen ye me fi ho no nso ba no nyame ye wa aware na se bia enso nani nti me ma bre me dia ba ko na mikitan me ne wo no onhwe ni nia no mu dia na ohwe omo nti me ma ba se me ware bi me ko bi sabe ma no ne ware mfie sen me ne ware 8 years Akuma FM 87.9 Kumasi nti me ware bi nti na ma ba se me ware bi nti se so ma kan bibia awie ye gu efie de na awie nti aka court de no na ono no ma me nya ni da so se anya problem mema no mu gu ahoro wo ko ba bi na obi anye wo ya obi be ye wo ye nto no obe ye me ye good enu na ma me nso me yes me hu se ene ni okan de ono so betimi aye me ye na at least me nso me nya ni je wo baby amikonum dia wode na no kan ye no
anya bia no won so ye investigation kakra mo ehunu nachi ehunu se ampa se nia be ma ba ko ide ye wo no ebia we su entisa na se wo ka wo hawo no ene wo de na no ka che o se de ba ko de ye wo no ono fa bi nyawo proof be na wo se wo nu su kra enchen ba ko no ma me pa chaw nsa me koto no wo krom ho ena na krom ho fo su kire se wanye scapping na oye ni papa ntinu tama obi hu nsa me ni gina ho no kra no nipa ne ka chem so nipa we de oye pa ntinu se oka so opemi amempene na obeye mi oba ni bema because oba ho no wawari ana woda ho kwa onu so no wawari because omo chese tama sika won nsem oye showman oba enu na me ba be ka se wo say oba ho be jom show good enu na wo mo se oye no nti mi na mi ni enu bisa wo mo say ya wo ye na se ne sen yes because o started ya wo kan nyina me hu be ma bi enu o ka cha me say we ye pa we ye ni papa me hu wo ba bi na previous na wedding ka cha me say we show onye sika wo maw baby enti show na wo de ye wo mo no so onye sika na waton san ma wonom enu no ho ye enu omo ka so wo ye enya wade mu ye enya mplatwe mu ye Suzy ye wo ye ne ye wo ye ye wo ba me bi ho sere wo abonten okofia kunkumba one na yire ne makore nsere wo ye wo abonten fie nye yes ye wo ba me bi wo nyeska ye show wo abonten but the same din wo fie enti ye wo san nipa say no wo ye obibi na akwa abonten kra na okoka abonten anjimi ndi efia metimu kra mpo na okowie no ma me ba ko se ye hwese na da ye wo fie ha ka so dem ni ade na eya wo san ka chen se ukosi nkrofo ni ama no ni efu se wo na wo ye boni aye na me se me enti papa we hwe me se nia oye no ho wa ha hwe me sa na me san ko si me nyonko ni ama na me dia bani aduane ama na di enti se mi asita me ni tira wo fie se sa na oye me ba ni papa o hwa akola no enti sanko onu so de ni die ba na papa we so hwe me sania mu hunu na aka me sanko sinkrofo ni ama anka ma bra bobini so kakra na nim de afem na ya nenko anka ma bra bobini ana ohunu se de sitie asem na no de ni ya ka ne sa no wadwane abosu bi se ni miensa ni uhunu me pa cha bon fa ni picture ne to so ma ye ne hwehwe no wai obi a wonim ne bia wo mo aye asem kai on se ni tiri wa ye no wei me ka asem wei a wo se meboa papa mu nyina apa tintin kasiefo ni bia papa wo de giade wo jira so wo hwe ni chain na wo tumi hu ne sa pa wo de ma kwa brochira pa wo chira brochira ko ni na so ahia wo chira brochira esi nkrofo fa nyomemu papa iti debi o isi imani mbe manu iti wana sisi a mu ni super wabu na enye betu bia ka so obi aba anye na so no eto de bia ye mai de ye di seye ni o ebu ye kwasa pa ai twe ma mi esu o su wa ai boga wa ko okita for passport with ebusia jai ni nyina hwinu kutreye ba ko pe na ya original ya ka nyina sentengwa fake mu fake akwa Israel aba 2 weeks ena ba ne sai ena afede wo pe akwanto di akona wonya wo chese be me wo abonti a omo kanfo wo de ma obeyi so wan kasa wonya o thorough research wonya investigate han na wo didi nkofa no achi papa we do yo papa de nsem go na so ne kwatena ye mame wa hwe kofo krampo be kasa wo yi ni boni aye because na omunim no se ni se ne awo ka no ebu ebra enya pe mi ho anso ya de da ho obi wo no ma ni nsechi ye mmere
wa abonte so oba fia hey outside gentility home cry wo be fia esumi subanya wodi wo fie enam se wo koka wa asam kwampo e beka se you are ungrateful una wunni aye na so sa na asemeti nso se kwatukwa so be mountama wetie ni din obi a wo ba papa ma usika se fakwa han dan sanka yo be ma ka oye badwen ma nka oba onka njira wo se ntino wo de maamia me na me no ba betena ntino maamia me kwa han dan ma na wo de sika no fa ye adwuma na se bibi na bom no wa obi o wa intend se wo be jan no onu mom o kwa han dan wo se onfa nyawa no beja wo dan nim na ntanka wood ni jan na wa mana ba dan nim no anka onfa nya ho no onfa ho enyi akwan onfa ho no enya tumuda onfa ho enya tumuda na enne hwe se wo kotiti wo be yi ko ka se wo onko be li papeyo na ebusafo na efre ebisa wa na eba be yi na wa onu susu ko ka se ne yire na eba be yi no na yire ba be yi wa sister wonni ma kenkan yesi tintimu nkrata na se wo tintimu nkrata wonni ma kenkan yesi tintimu na se wo tintimu mo nka se mo nkan mame na me na mo nchira masis sani aseche ne tie bia ansa no metintim no na nso atintim enne ne ye pa wachi woi enne ne ye pa wachi we be me ye friend mpo won fo wo dum ne phone na wo be ma wo chese yes wo ja tata be ja hwan ni wo ji sa wo pin obe ya tun social na wanya ho adia wo bu kotokase na nkopon ehwe oto obu kotokase na nkopon ehwe oto na mo obi a onim se wanya sika pen na we put ahwase na aba onu ko osho wunkran nteja nka monya nkakra na mo fambo amhun se ne be ya mo bepeja na sideni ombe yu free prisoner de odida na sini wo de oto ada oto na odida na sini edwane eja ama no no e na ya de ye kanaba begu ni ti so na wabodwe hye na se me beso mama wa se yi wan kan ho ameso mama mi jemu na me de me afa me ho bai to jemu ba na wabodwe hye entana ma bodwe na obeyi ba be prowa wa kwa ye ni se eyema ye franso anfa wa ka se bu eja wonan na betitin so e de ne edwane de ne atata eja na wa na wuja agu ho betiti wa dia na wudwane bra chese eya na ye mo wa obeyi onyo ba fun so bintinu se obebu ma kwase asa de akọ totopa kọ saa na obenya difo totopa kọ obenya difo wo de wa adwen ni se wo obebu ma kwase a wo de tokọ saa na ya bomode ne esa show mu se kim asamba ya de yanu na eka enfesi kentwa intinu mess na wa ba mess di egu onu come and clear them. It will be better for you to come and clear them. Asana de besinu esesa sasa wonim de free sroba akwa pedade eche bi e de ebutu ti so ka wa pedade eche full armor anka wa hye eche no de ebebo wa ebetumi krampo apre de ababebo nsa wo de full armor fa hye dade akotade no penu mom fa hye ade abeyi eye wo dia abusia mbema bebe on momu bum emba kwase adodo yase mbabu mbema kwase a na so wadie we ya esu ma ba besuin ene ye bi sa ni se ti no ne ba ne papa no wa ma ne sudana na so wa ma ne sudana su ba bi nti na ye ka je so on don reti se ye yi ye friend say kwabna edu disi wo na se yi ne ba ne papa disi wo a o sha hwan na ye wa so se obi anye obi amanye ese so don tu so ba ko a ohwe ne at least oye papa wo ma
Osa obetu si ne ba ne papa na nka ne ba ne ho anti na nko be yi ne ba ne papa nya hwe anko betu si ne ba ne papa all because of ne ba nti kase mami e bia fa n'ani so nti no yesra mo e bia se na nya enu ani o ye kan e bia se ne de kakra so kuntan as one hwe ya kase obekom pa de na wo boya bia se ne so da ho kakra so aha unkom nti no ye bibia o ma dwe ho mienu esan se ade a ye bia ye twa so aba se nya asase so kura mpo adachi dia kwa kobu ho akonta e wo soro abusua medumu ebesia no sei mema refi so be like na afen so wa share na wa subscribe e de amame obi ka twa abna tewia ene medin na mje egua e de akomamu nsem na aposo no me de ebe down wo ebusua da sana mesa so aba online so biom mamenka na afen so no menda wase se oje bre na otiem na afen so no o hwe me ebusua mda wase a